Pini jangmi pu ni phaing koi rahini bhomta arni RTI activities potmo teron hemphuing tikathar lapen alang li tumalong KSA president thangsing timung KSA modhob rongphar ukuya lapen kaipo hamphang asonga tumta cherabdunsi kachesong amede pathedun. Pinpur me Soil Conservation Department along Isibet LDA anghoi along banghini aphan kosonsi appointment kipimapu warlongki dera lapen potmo teronatum jesong bomlo. La CEM Modhuria Dhikial Phukon pen laso illegal appointment kosonsi kipima angton pen kachini aphan inquiry committee seng popu chechaklo. Bonta piniarni anta ahok alam ko anang dengsi inquiry committee atum kile damlone radaphan paklar thekte. Lasonsi Halapu Joint Director Family and Health Department along Surihini Rakre Sirkep Aningan Advertisement PP Pinpen Appointment Kipi Nilitum Ahok Alam Kachini Japan RTI Akerap Enlo Lapen Ing Hoikre Trok Apan Merit Basis List Ateng Penle Kipi Kali Komadne Apan Ingdeng Hini Ingdeng Kethom Ingdeng Kre Troxi Ingdeng Kre Hini Lapuson si Aron Repin Pen Appointment Pilo La Anchot Kali Fake Pharmacy Certificate and Pen Ang Hoi Chepalong Atum Tado La sinili tum ahok alam kachini je phan em khonsing rong pielong an pate bogdamlo alang li nili tum aphan nang pulo choklo lahai alam ke padojoy nang pusi nang thagrong ahok kangsai kelong ji ke aphialam lo chupanglim mate illegal appointment atum aphan dipdun thurong pusi potmo teron ninjepon difupen surajit seti TK news potmo teron lapen hempung tigathar illegal appointment aputa ka song pini nithom ke choklo kasi alang litum kachi song lagi jongjung aparman kachi song kali alang litum kachi song lagi owe kimi tumhan aparman kachi song kasi halabang so owe kimi aparman pati alang tum jongjung aparman kachi song kali puthek long si pini Karbi Student Association pen si solidarity nang cepaklang nun lo kasi labang so kachi song long pen Karbi Student Association hin kanang jigang tungke non head jong hinia department nong la illegal appointment ki pia putha halabang ke chok chit piglo ati nilit tumari deng with proof documents do bangkoan phansi appointment ki pima bangkoan farman si advertisement ki paklang ma mate halabang so appointment ki pi merit basis kalima kalang ma nilit tumlong with proof documents do asi ake hai khonsing long pi alangli ke claim ke chok chit piglo alangli jongjung ale phan alangli mithanga department ong claim tap claim proven alangli penang an illegal appointment ki pidolo kasi halabang so illegal appointment ki pi alangli norma chi withdraw si alangli norma fresh interview hangnang ji kusi nili tum pinidak labang so kadi song aklam long pen pidini je pontung lapen Karbi ang long arlo kaching thur penang an thegam long tibon stame halabang so kaching thura long Karbi Anglong Autonomous Council arlokedo 30 department along jongsi lason illegal appointment pidambom protangte owe kimitum future bangke avedet po mate owe kimitum tax set reset owe kimitum future bangke na hogdet po kasi Karbi Anglong Autonomous Council long litum ACM Honorable Dr. Tuliram Ronghang alangli amai tinong tabe ningje loje department do antame merit basis si appointment PG lapen merit basis sa tengsi obi kimi tuman awar sa PG po alang li apong kaning je do kasi alang li kaning je teng pen jong si pachi dun thorji pro tangte non khonsing rong pi illegal appointment ki pia puthak tame alang li che jog dun si non mat pachi withdraw si fresh interview ki pahang ki phanti litum pini sar Dr. Turiam Rohang phantu report illegal appointment claim vek puta langdunding protangte ngo ki wangjilang ni ang ton department masila 30 department masi illegal appointment ki lock pensi wareng awar sa kibi protangte itum owe kimitum future bang avedet po lasi ili tumlong tame penangan owe kimitum tax set reset owe kimitum dolo alang litum tame isia hope pensi batay tin na phongtin advertisement klang po exam tok dun po mane forest department long mane soil department long mane revenue department long kapre department long tame hexer resort owe kumitum alang chipate dun lo tibon tame merit basis pen people tang te hala bangso kachipate dun damit hexer reset owe kumitum a future bang avedet po kasi non merit long senior documents do hala bangso document ka theklong pen protang te merit basis pen kalipin o mane ke first ke long tum second ke long tum ke amena masik kang dun de protang te che therak me tijinso me
kasi ilitum akihai Dr. Tuliram Ronghang nonamat alang li khonsing nong pipan prabjin pen alang li labang so putat arju pen tarlip si non mar action and pen labang paji withdraw si fresh interview ke pahang di moti ilitum tung di pon lo pini ni le tong cha song long pu thang seng ke hai alang le tong ake japo na ke si nang chitong dun la pen pu kai pu pen cheng lok pini UK ba e la pu sona song nang chitong dun asi ni le tum ke mang ke lai sivet lo rabjin pen labang so illegal appointment la ni department lo rabjin pen than group si akimi fresh interview call ponang ji la pen siam ke hai sa me ni tum chung ning ri bang la hen lo ya lang li sa me labang so apo tha che jog dun ra yem bahia yem ke hai mudur jo higal pukon ke hai la pen konsung pia ke hai pan alang li hen pen isi instruction pi da labang so bota rabjin action pen jivan si yem ke hai sa me nang tu media hen pen number chini ik la pen nilitum non hekdam long lo labang so appointment में totally illegal है आध्या के ओंग दुंगा पोस्ट बंग के लपुसन advertisement पी ए दे तादो लपवन शॉट कली हाला advertisement की पीलोंग ता कमाने first लपुसन second किलोंग तुम हाला तुम मेन थापन पे हाला तुम appointment पिपन पे दे सी हाला अबेरसी lowest marks का score तुम सी लपुसन पी ग्राउंड लसी लांगदम पुलोतांग के लगे ओबी किमी तुम totally rights bang पर deprive लो लपवन शॉट अली अलांग तुम अकाई से तुम कपना हक लो लसी तुम सोलांग दो कर बियारात not only song not only organization anutin kar biang long arat sarmi kachari gitu obi tum sa kami labang so pata arding tipon pen labang so kapat chunji pan ilitum che song ra pelo na pachun ra pelo na thela ilitum ne non lang dunding lu pulotang te kiwang jilang arni ta la puson si joy ben gipi mane a donara pan chipi bong ko mane chini che thek pan se boreng wa sa chipi bong la pusona chutang lang nu du ik bom po la si ilitum is si chipi dun vek nang po non akerang shot lo Jong chipi dun de bom lang flote labang Karbi autonomous council la pahini at department kali mo kaprek a department on la pusona jutang lang no du ik bom po se kache langjia phan CM Dr. Tuliram Ronghang phan kerap kachahang kedam tang bhom kuruani koilamati pen methang ahem an kache dam bomahut kopai kelang no ajok bike pen chingkoi phit kachingko ahir kang tangrak ajok tong sekot pen nili block primary health center along an cheponlo bonta ladake un elo pupen ajok difu medical college lapen hospital along an chepon thulo difu along se kelang angtar kelong abangke aphu tarlok along si avi dokoglo lasi operation nang popusi doctor atum pen thanpon bonta ladake un e Guwahati kalite Dimapur arong sopi anle chepon ignon pusi puthulo lasi Jacob rongpi ahemasor lapen adon arabatum abangke kamatha kisunglo athe jopadap ke chojia phansitami choklem chot dochot atum pinak lapen anparta kepangreng api ijon joni dositami difu se chelang bomahutsi chojor edloputa Jacob rongpi ahemasor atum pen thanpon lasi non abangke Guwahati lapen Dimapur arong sopi an se kachelang damjia phanke kamatha kisunga son si nangdolo Athema arideng along tangka sikai sita ave lasi se kache langdam jia phan aning ke menai mate bangki sungahut kerap dun ver abangphu CM Dr. Tuliram Ronghanga phan nang kerap vek jia phan ahema soratum pen chuning ripon anpar tanilip MSc Pobitro Rongpi Bokazan MLA Numol Momin lapen Karbiang long ke thekiding ning ke meatum doana phanta nang kerap vek jia phansi ahema soratum pen chuning ripon jongsi madne ning ke me pen cherap dunji ning hangtangte account number 742301004561 lapen contact number 6001881477 along Humri Ignon chuki holapen Philip Tiso TK News Eli हम सारा लहलो किसो देते अनि सी बस संडे अनि एक्सीडेंट हम देलो सी ना दा ब्लॉक समिनी तमचे पन्नो लगे उन एडेट पेना पॉट अकाउंट एंड दिखुआन समिनी तमचे पन्नो ना दिखुआन से पन्नी फन समिनी तम भाग बी आन समिनी चे योर पेन हित हन दान चे पन्नो हित हम नॉन के घातियान से हित हम ना कुठलो घाती चे पन्जी फनके तम तरे देंग नं थांना ता देलो लसी Enggati pani panting tenta kejai wana beta nepot lagi non ke sar teduram hang bisa cuning rila la pengkiti geding la Karbi yang long CM yan tumhan asame tumhan kerap hang sini cuning rila Kardam piti kidi tumhan sini cuning rila la non nili ki cuning ri kang tung ke kisu nili bong alang di pani si accident de lo la si la kisu si ki langye phan la ke thegi ding tum phan chuning ri kang tung a thege ni tum non halada di fudam lo la si labang so halada kadu ka ve si chilang et pen
labang so resort klang lo lasi labang so resort tengke rie are pita son che beng lo ho ke ang parke la phuta viro klog lo lasi ke non bang ge nil tum phan start tum nang ku operation nei pu si nang ku klog lo ke lasi labang so operation je phan ge ni tum kado ka we ni hem ni res tame jo ave lasi pidi long le chi yor nang ta ave lapen che nong vi hai do chi yor lo lasi chi yor lap pen la di khusi chi lang lam lo jenete ne mi ma pu lo mi de lo ada pen un de lo lasi sa aning ki menai tuli ram long hang alang li phan stami chuning rilo labang so asi ki chilai phan nang rabdin thap sami chuning rilo lasi kado kawila ladak karbiang long ki the ki ding tum phan an stami labang so asi ki chilai phan kang hon kang jin so pen labang so asi ki lang phan nang chi rap nang chi tudun thap sini li hin pen nang chuning rilo Assam IGP Lachit Barua Kachitong Dun Pen Song Trok Gulf of Assam Lapen Gulf of India Pen Kaching Kibom Abang Pubang Piapan Amethang Akeng Pen Kacharjap Thekjiapan Lak Plia Check Keron Pon Jangmipu Nipai Inkoy Rehiniani Difu Langkong Habe Town Hall along Bang Parohini Ra Trokner Keb Rahini Songklem Bang Pubang Piapan Check Keron Padopon Pinpur me Kedamtang Nipai Krepo Ani Assam Chief Minister Difu Nangsunsi Song Trok Pen Bang Suri Isira Bang Trok Sir Kebra Inkoyra Trok Akedred Saphan Check Kipi Jialamdo Bonta Bang Suri Sira Bang Thongkep Aphan Ansi Halaswani Piponchot Lasi Puthot Pini Difu Town Hall along Bang Parohini Ra Trokner Kebra Hini Aphan Check Ron Ponthulo Penang An Akedred Satumke Amen Akur Bank passbook lapen Aadhaar card hai hui along kache tonte doko lasi check pipon pededlo documents pache tonlo pulote pipon thubom popusi pini Inspector General of Police Lachit Barua pherangke aphan nagpachini dun Difupen Surajit Shetty TK News